creatine chardi kidney failure kani nung leibani charu no kana haiba takhrabra arama ngatane adu myam do ngasi nang creatine chabana kai kana ni kayam chani karam ganda chagani aduga creatine charagana kari side effects le kani habdo lom khangoro ai hajarage मैम आई मिंग खुमजम स्टार्सन कौवे आई जिम कंसिस्टेंट होने सानरगा केजी 10 हेना वेट लॉस तौख्रे आई मसल बिल्ड तौरगा आई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तौख्रे आई पुंग लिसिंग अमे हेना फिटनेस की मरम द रिसर्च तौख्रे आई इसागी डायरेक्ट एक्सपीरियंस तगी अमदी आई न थिजलुबदगी खंगजरक नॉलेज काइदो मैम ने अमतीना सिंपल लोइबा लोंदा दा शेयर तौजरके ngasi gi topic sina creatine gi matang da neba adum he khawboga hawjalaje मैम ने लान थाजनाबदो नो creatine chabana ko da kidney fail oirakpa nung leiba adu da amata leheloi just nang na kari guma ko han dagi kidney gi problem leiba adu mo oiragadi hoi nang doctor guma han ta na biu nang wanda di solve pa ju yai ko adu makpu akoi gi just a normal individual am oiragadi ko creatine chabana na wanda ne adu ki mati kana halakani for example nang nasa kan mo ge hengalakani ba yo thangat pa matam da adagi di muscle ju thu na build to ba makani even akoi gi brain da bo kana haleba creatine chabjina adu ki mati kana hali ko ato ato pa mayam am su leigre adu creatine habje steroid kumba duguma amta nate buko yamthina akhoi gi isam samna akhoi gi body na bone naturally sungjaba ngame ba sigi creatine je adidi sa nga da ju creatine je yawe ba sida nang na hang pa yai ko start nang ji bu kai no supplement che no no she na da ju yai hai ba nang na creatine je supplement no she na je hai je kai no sa nga da ju yawe hai la ga na hang pa yai ko adugi pakhum ha ba buko chumme ko akhoi ne body na di naturally sungjaba ngame ba adu mo pu yam de ba akhoi gi body na sungjari ji di plus sa nga da ga yawi je yam de ba creatine je 5 gram phange har ga di ko nang na yen ga je kg ama mo ba sa ba ka ta ba 3 to 5 gram si mu tang ga yawa ba yen kg ama mo ta ko adu ga di akhoi na yen kg ama mo ti ya gi sarak pa ji de akhoi na sustainable or da ba diet ne ko adu bi do adu na ne me amaina creatine je supplement no ne se na je hai je फर्जियाम फरे अदुगो होंजियाम होंगने बसिगी पोचे अदुना तसेंगना को अमका जे हाइजागे क्रेटिन जे काइमता सोकपा लेते को क्रेटिन हैव जे वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट नेबा काइनो हाइबा मतमदा सिगी पोचे फरबरा ना टेस्ट से हजन तौरबने साइंटिस्ट के आने एक्सपेरिमेंट के तौरबने अदुदा फई ना अदुम लागा लाबने को सो तौरगा लाबने अदुना क्रेटिन हैव जे काइमता किबिगनु चाबा मतमदा अदुम अखोइदो वेना काना हलकनी फरे अदुरगदी क्रेटिन जे करम्बा क्रेटिन चागनी हाबदो creatine monohydrate lore ade eta haro just creatine monohydrate si ka chabiro ate kam da daga ta ro no si khag yeng ga chabiro karamba creatine chani khangabani na hoji creatine je no da kyam chani have do amu haira gi ko 3 to 5 gram chabiro yare sina lore ko hoi nang na kai guma na sa ga am tina fa ba body building profession da taseng na lei mi mo ga di adu da gi he na chabiu ai akak na di haira ro ge noi na hui na khangam ne ba taseng na body builder profession da lei go ma ga di adu bu akoi just akoi na fit oi ra ba sana muscle car tho ga akoi competition thok pa na ta ba body fit oi na ba sana ba akoi gi di 3 to 5 gram creatine per day je si yare si da yam tina yara bane si chabiro adu di hojingna mo creatine je kamaina chaba hogani habdo adu mo hajara ge ko creatine chaba hobu je option ani thokna hobu ya ahan bagi je isam sambi londa da hajara ke ko maintenance phase ta ge dum hobu na ma le ko ngasa ge ko 3 to 5 gram do adu mai dum chaba hobi ba nungti jagi ko no day 1 da ge dum mai dum chaba hobi ba adu mai chaba hobi ba jina ne hapta ahum mari di changne ba ko creatine gi effectiveness adi creatine gi mathau je to na ba ho na ba da akoi kana halak ba da ko aduna सीजना ऑप्शन नंबर 1 ने बको हदि हप्ता अहु मरी दोइना अखोइ क्रेटिन की काना बजे फुल्ली अखोइ फंग बजे अदुगा अनि सुबा ऑप्शन न लोडिंग फेस नामा दकलाउना चोंजन बा नामा ले बको सीजना हप्ता अममुक से को अखोइना क्रेटिन जे नोंग दा डे 1 दगी 20 ग्राम चाबा होबिबा अदुगा अखोइ की क्रेटिन की इफेक्टिवनेस से सीजना हप्ता अममुक ता फंगदेबा सिगिजना मुंग ने को थुना दि फंगे को अदुबो आइगे रिकमेंडेशन दी ngसागी 3 to 5 gram do adudagi dom niom tu na hobiyo maram di kai gino haiba matam da thang mu la ga dinga sagi 20 gram cha gi biduga 3 to 5 gram cha gi biduga ko mobani gi result je hamu dum tara kane ba aduga amarom da mu na ko ngasagi 20 gram loading na to ko mi gai do adugi individual gai du di moi puk ngai ta ba khot ta ba dum yaw ena hai ko ai saung ti adudi to drai di 3 to 5 gram adudagi dum hogi ba ko aduna puk ngai ta ba khot ta ba dum yaw e hai ba ko sigi jina ne adum aina hajab do 3 to 5 gram dagi cha ba hobiyo hamu dum tara ga lai gani sigi je gyan da di kitang wal आई थाना वीडियो येंग ngao ko kai ma haji bo mi ne yeng ko 3 to 5 gram kai no khenari je na se yam thina sambi de example ma khoi sai da pisal ke bu gyan pop ta ba gari ani lai re ha je ko gari ani je rest tau do re ko kano dagi jingang khong dai na morang khong bo rest tau do re ha je ba gari number 1 ji ni speed je 50 to thau re ba gari number 2 ji ni speed je 100 to thau re ba
ada gari to moise he race start hek to gari number 2 jina hana di jarang mora kom di yograni ko maram di ma de speed to 100 to thori bani na number 1 di speed yang kai khatane ba thori je adu bu creatine ni matang da laksada ko matan da kai ha ge da gari number 2 do 100 speed to thori do morang khome yobo da gi di ne morang khome yobo da gi di ma je 50 speed ta gi hen ba ya dre nga sai gi gari number 1 gi 50 speed to adu da gi hen ba ya dre adum adu gi chang do chakada adu er di yong ba gari number 2 jina ko chumme ko mana kitang di hana yorani maram di kai guna tam da mana speed to 100 to tholi bani na ama 50 du da gi mana khara halani ba adu bu morang khome yor ko da gi di mobani cha mana na thau do rabani ba adu no mobani ne heli ba mana gari number 1 da gi heli ba lambi distance to yam thina tele ba kaso kana ba purate ba risk ama ga oina loina lakne ba hadi gari kana thodi accident thokpagi chance risk hengali idra adu somna kandana creatine nang 20 gram da chare haraga di accident do letrin do tholok to hadi puk nuai ro idune bu aduna aina haijini hamu dum ta gani aduna creatine do dum maintenance phase 3 to 5 gram de hobi hoi nang la seda aidi hengate ya de kitang do jo haro de ya de haraga di 20 gram dum chabi nang thokko to biro ko suga bele te adu di ko adu ai ge recommendation de ayom ko jo hage 3 to 5 gram se da gi chaba hobi fare si hojiti creatine je mo karam kan de chagani habdo ai hajarage creatine je just any time of the day nang consistent oina chabi raga dina ya adum yare adum suksoi soi de bi yare adubu kitang yam hena khang hai rawa fitness influencer khai lai de ko moina haiba matam da ni ko research ki matung ina ne moina jo haido aduda akoi gi chana ba lur kan thak baje sina kitang kana bhele kitang ni go yap china macha ni sima di aina exaggerate to nate macha pitru ka ama hai tare ni adu mo kana ba ma hele na hai aduna ai ju ko kitang da bu kana jar di kana ga ai ju chana ba lur kan da di thai ko ai gi wena adu ma pu ai am ko jo hai jage nanga pharak pu tai ko le ha ga di nang any time of the day thak ko matam da adum yare nga sa ge ina ha do yam china macha ni na ha ko aduna adu nang na thak pu thopi raga di yare sini ko chinong ma akoi oji creatine jabana kai kanai khangre karam ba creatine jani khangre gram kayam jani khangre kamaina chaba honi khangre karam kan de chaga ni khangre hojiti amu ko creatine jaba gi side effects amu ai hajara ge ko ngasai na mu jo hape ha ge ko creatine jaba kidney failure pa adu da just adu sulai lai roi ko ai am ko jo ha ge nang na kai gumba han da ki na ga lai bo ra ga di doctor gumba ta na biu just adu bu nang na kai ta ana ek lai ta bo ra ga di kai su kai ba lai roi ko creatine jaba ho biu adu bu creatine gi side effects ya acho ma lai bo kai no ha ba matam da nang ne weight hengala ka ne weight kg ani makhai ada bo hengala ka ne ba as bera di ka da si ore de weight hengala di bera di ka ro ka roi ko weight hengala pa je oina dum harau ga dam ne ba khoi di kai no ha ura weight hengala to je akoi gi creatine je akoi gi water weight che ko water weight ora ka dune ba si gi je akoi gi muscle manung da chang ka dune ba adu ora ga di ko muscle je ta sing na thik oi weight hengala ka dune muscle je chaw ba hengala ka dune ising je muscle manung da chang ka dune ba creatine ga to ga si ne yam thina ne akoi gi muscle oina ne irai sing sing ha ba se muscle je oina build up cha ma na dune ba iman muscle manung da yaw ga tang ga lai bo di akoi ne yaw haning ba jaga du ne ba yaw du je aduna adu gi kg hengala ko matam nang kaim ta wani ngai odi ko ai na ni oina bo harau ga dam nang muscle oina extra da gain khar ta uri ne khanjau ba si ne si no ma loire side effect atop ka su lai te ta sing na ha ba da aduga ising yam thakpi ko ising yam thakpi ha ba je ai nga sa ge ising ni matang da kaim hai da bani si gi di ne liter ahum mari ga ji nang creatine cha ba cha da ba wa na te ba nang hakchang sajel ta we ha ga di ising thak tra di kamai hoji ke ai na da 3 to 4 liter adu di adum thakpi ro ba nang creatine cha ba cha da to kro adu thak o ising di ising ta ba ha ga wari ba te ba de ai ba la ba ki ko ai ga ti da lu ti da bi ba la le ko ma je ai na creatine je ai na phadana ai na ga ha ba tre ko ai na ga sumai na ngang jan man tre ai na ngang me am je ta dawing je la ga ai na ngang thu la ngang na te ba ai na pa yeng ga research to ga ne ngang je ai na mo na video ga je ai na ngang mu tha ja ru se nang si ga ji yeng si ga ji yeng mo na tha ra ba ne ko ma ji yeng ga ma ai na ko creatine thak bu je tal le ising thak pa ngam moi adi ti na ngang nge ba ibo ka ro jo yu thak pa da jo ya da bi thak ko da hari ge ba si ya wari je loi re je ka ro je wa sin sakre si ni si no creatine ha bu je ko yam ti na khoi da kana ba supplement ama ne adum nang na chabi yu ha bi thak pi je powder ni la ka ni ko ada ya la tak to ni ko cha ba to adu di to no ada si ni wari bo loi ngasi gi di loi sel ji ko sai da ai matung da ko da ju dum fitness ki mam yam ti na simple loi ba lo da da me am da share to jar ke ngasi gi di ga da je mathang video dong theng nar ai FC kemarin tahu lagi sih nong sih, cutting tahu nih kok.